Batas salah sijine wong numpak sepeda motor mati keplindes truk sak bare tiba pas ape nyalip kendaraan liyane nok ngarepe. Kedadian kecelakaan lalu lintas kuwi saiki ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Batai kecelakaan kuwi kedaden nok Dalan Gede Solo Ngawi, mlebu Desa Kebon, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Salah siji wong numpak sepeda motor mati, sabare tiba teko sepeda motore terus kelindes truk. Korban jenenge Wulan Fitriani 19 tahun, warga Desa Sirigan, Kecamatan Paron. Teko informasine warga, kedadean kawite pas korban sing numpak sepeda motor plat nomor AE 4501 JBI mlaku teko arah Solo ape nok Ngawi. Teko nggon kedadean korban ape nyalip motor box sing nok ngarepe, tapi apes sepeda motore korban nyerempet motor kuwi sampai korban tiba. Sauntara teko arah ngarepe korban, enek truk box plat nomor AG 8533 AM sing disetir Gagah Purnawarsa 20 tahun, warga Desa Nguyung, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi. Korban sing tiba nok dalan akhire kelindes ban truk sing sisih ngguri. Karo polisi mayite korban dievakuasi nok kamar mayit RSUD DR Suroto Ngawi. Kasus kecelakaan kuwi ditangani karo unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, CTV.